Wibia akwaba enenso edeba eye Ghana Nkosuo dwumadie sonko no eso ekra ene Tuesday ene 17th 17th of June 2025 yeda nyankopon ase se dane da no yeda oboye ho ban ema ye sori enya hoden esa akwa ye adwa sokudi ye paasa de befie dia na ene no yebeda otwadwa mpo nyankopon ase ewo ne bambo ade bia okoso edebo ye ho eban na ene no Ghana Nkosuo so no enema bebre na yebebobo so ewo ahase na nsa na no TETE MMOFRA online TV yebie ya apono yebie ya akwan de ato ha ma obia eye udidwa wa wo ton product bi wa wo company bi a opese yebo ho daru bibi biara efa eye marketing ho de yebie ye pono no de amount se fa product na nasa wade ko ne bra TETE MMOFRA online TV ahase na yembo ho daru emfa maw se opese ofreye na wo ne ye edi ensawoso na yebo eye wo djuma no ho daru de maw de a number ifreye na ni mpanyufo eni ensawoso 0257 335097 0257 335097 ana say 0203 118711 0203 118711 obetumi afrem panyumfo na wade na owo no yabo ho daru de amount kama na me say kai wo say you streaming live e Facebook Instagram baby a TETE MMOFRA online TV yetua hono dendenden enti no obetumi afollow ye na wa like Facebook obetumi a share ma foforo nya bi ahwe na wa like na wa comment na ya kenkan de amount kama na senso no amanonefo munyina ye ne mo anedi dwumadi de bia ne da ye da masiye papa se mutumi ehwe eye Ghana Nkosuo dwumadi de emaye se opese ofa eye WhatsApp line nso na ode eye comment efa so maya ye betumi akenkan de afa WhatsApp honom nso de amount kama WhatsApp line no enso eni 0207 170130 0207 170130 ubetumi enso edo comment no afa eye WhatsApp honom na ya kenkan ede amount kama na me kan se ya na me da aboafo mo so masene me de Ghana Nkosuo dwumadie ebrewo wano eye BK chwe ago chemicals ane BKH ago chemicals de se na de bia meka no wakwa abrochire akofa eye akuaye ho niema de abaye man Ghana nimu ama akuaye no aye de akuaye aye fofofo akuaye aye fefefe se wadua emako jene ntosi nyadoa udua eye koko edie na wopede agu no baye so a BKH ago chemicals okona so ya unya bi se eye o product bi te se dependable ho na sa dependable dwumadi a edie ene se wadua koko no koto dependable ibi na efegu so koko no benya hoden aso from amane mana ye bebre koko no be ye fa nkasa se usi wafom wonom na hu se ye BKH ago chemicals ye ni dependable ibi na ade agu koko no so a woni beje keke ama won so wakamfo de ama afofro o product bi te se shiakate ewo honom se unya sa shiakate ibi na ade gu koko no so a emoa bia ma koko no nya hoden enyini no shiakate we se ewo honom se ebekum no nyina ma koko na nya hoden aso from our product be it is a strike super we dey bia ye di ho adanse because se wodua makonya doa intos jene bibi bia wodua ya atosode nko ade me kanfo BKH ago chemicals ye ne strike super ibi e de amount se tu america na kwa ekuafo sa wonte ya eye BKH ono e na akofa eye mo nioma papa say dey fra mo ne de aba ma akuaye no aye simple e de amamo no se ope bia to a the whole 16 regions in Ghana no udu ba bia na ka se ope ye BKH eye dependable strike super savior product ne dosu bebre o ka se ope ye BKH product ni bi na wo kira de kra wo de koye nko ade a ye be yi bi e de amount na se open do so puo so atu na wakwa akoton bia fa woni kire eye kumase emrom numbers no na ese twagu ewo mi screen no so no fa na fra BKH ago chemicals unya bedru kumase mrom nko ade a wo mo ebeba be fa e de wakọ o maso ye honom na o ma serve kama na ansa na no ye twa ye ho age abofo nka to ye ba be padwuma de ne hontuma de akye yakra
ye piani pia ye be ye ode na de ni je be ye kua de a eye duro ba ko pe na me kan fo ma ho eno ane warrior super anase strike super ni nyina ye adura ekum muwawa efiri aburo nu emu bia no ubie su a ne wabuniti no eye 30 mils no na wodi agu nsuo no wahwie agu tank ni mu no uwia kata so na woso no woso no wia wafa oniemen na de ahye oti afi peja tank no na de abo wachi se de okoyi polish it no na aka crotch na wum na wahye ase na de gu so nemum enkoto no ngu basabasa de obeye ne se aburo no mfinfin pe no a ebe pese no ho nnemwa ne hyehye na de aduro no agum kafo mienu pe wo se ordene sa yon roso kra no a obenna ne aye se nkutu mo hwe se de mani asi agi ya na nya bibia se aduro ba ko pe ana ama me no ba yi aso sa no ahyase no me di gu so na me yere kra no ni tiri mu ntene no ene mo hwe se aburo na fama bebri aso doso enti ba bia pa bia to bia no onsa beka bi na me di kan aka se ni doso po de fu ani kire kumase emrom bi ka kire agrochemicals akosomo onse afuo na ye fefa warrior super strike super amakuaye aye de mina minio eno efuo na nkwa ni mu no enkwa bem osise wugidi a nnumpe hu akokwa obetimi ama nam aba ho media na mani da so se kokoi die minsi mu biem mi be twitwa yeja na me baye o ya Johnson ana oka chem se papa betene kumase nam se me tene kumase agede mi ja kokoi ho ana o se ene wate aduro bi nka na okwa akope bi ato abrem o de baye a shiakate o shiakate an shiakate na nya shiakate no nko a dependable eye shiakate ana dependable ni nyina ye adwuma baako yenka mom yemfa mom na aduro yi ana atimi ashiakate a tese akum mu a ewo kokoi nyina so kokoi mojaduru eno ane wuza na se no na mo na so ntem sa no afi na eno so ubebubu yagu o tank yi mu na wodi nsu yagu hu na wahyehyɛ wo che ne o gloves yi wahye wo nsa ene nose mask wahyehyɛ wo specs yi uwi a wawo so no na afi watama bo wachi timi nua kokoi akuafo mesere mo se munni mo ho abro maka na maka ukọ na akwa duro edi akwa kukum wakate de a enoa ne shiakate koko board aya aban adwumaefo ama approve ase shiakate no ubetimi ato de agu ukoko so anase dependable no anase wuza no ubetimi ato edi agu ukoko so open dosopo etususu a fuani kire kumase emrom bi ka kire agrochemicals on na toto ndura hodo nyina na umpe we opede yin yi polo amantem wasene dikafo ubantem anka ka kire jutu Okay, yema obibia akwaba se wonya eye adaje ekọ emaye kọ baaye na ebra so se de Ghana Nkosuo dwumadie no ebra mu enne na enne nsam a ye ba behwe bi no eye se MP get fund yi ya release dia ma MPC Ghana for yate ho asema na Ghana for yate se MPC no eye both minority and majority no omaje eye 4 billion sana meka no omaje 4 billion 400,000 Ghana cedis yate ho asem ekosei hey Ghana ye de MPs ni mienu na ye din agiska no kude anase de enemene wofa enuna na opoko agiman ena ewo fia ha yaje yakonwa se hey ye besum eye man Ghana eno ema kwaba mama ajoso let's say erade adumu na nso bibia boko parliament aye de ho de ho ye de da je wo awunima ho ye de da ho aye shi omubotom na ye de yese dia obi anka hwe ni aye lem ni agya hye ho edru wantwi dia na yaka party ma say monko na monko ginam monko na monko defend what is one go ye dede etuo to bi ba dabi atenie memo wasum bi ba dabi a aga say eno na ye hwe eye get funny ya ya release dia ma MPC ya to you no wani so ade hunu ben na wo de be ma MPC ni say get funny no enko mo famboa na da si bi Ohemaa na ya chia etiefo ne ahwefo
said you didn't want to honor Sana or say, so get fund. Ghana Education Trust Fund. Not just here the one monsieur. Now, the caneno, na MPC no a problem, papa. Say a man who could go almost when you almost feel money at the scholarship. Ubu Okran, you could see a niche recruit because MP Mensi can go hospital money at the and a coba say MPP buy on say almost say free education on nama MPC no one high or craft. Say, lie and a bow mufia no pa, my chain no money at the say a sote cra is away ya Koran who could be free. This MP no. Ewo hona kakra bi obenya so kakra nipa ne kakra bi so no na eye adwuma anti ama get fund no on se kane no no omo nso ekọ this assemblies no na omo na ni DC sini bi na ye ntokwa mo no ne ade de omo sakra mu a se na de bakora ekwa MPC no ho direct mo ne ade na se bekwa this administration kura or DC ni kwansi usi kwanse onfema first na ye ntokwa de bia so no onye bi obedi tu kwa no ayere no ana kana ho MP na anya bi DC no na DC na okay ana MMC no na akana ho na che MP no wani mbu ase a afeso no no atimi abegina bia so no ya de no awene ndi o masakre mu ama sisi de MPC no common fund ne share na ne ko mo a na o de support sa na ma ne ye chi mu a akofa get fund de ma MPC no direct na so de aboa o mpesua so no masua mu okay edi ka ne se akwara bia wo mpesua so ato abeyi wo ma meto u school sem ha adwe se genuinely unum sem wo ahokyera mo nkomra se beduafo no kakra bi de omno beso ye de aba ye kache ye de Ghana ye kache mu se mu MPC no esunafo no ofufue esutifi south ofufue mensini ni nyina ye kai mu ye de fight it mo from light TV so Ghana Nkosuo dwumade so se MP get fund no aban na release di ama MP no nti se bibi na wo ye school na wo kọ adwuma bi na pese wo kosua na unnim wa mo anso a eye omampania release ska no e de ama wo MP no nti family kai na ekọ na ekopem moa e wo ho because kan ye de ama wo mu se no omomfa moa eye enwumasua eji eye obi ade se ekompesua hodo so se we ni de ye cha NDC nim MPP nim CPP nim independent candidate kra no ye ma wo bi wo nyina no munyina munya bi tie ne enye partisan na ho no na asem wo enka mi bebusa o se sika we no aban ne release di ma eye MPC na adwuma wo so mo de ye no mo hwanya nim de ye ne pepepe nyamie nim nie untimi nko obi botom ne de untimi nka se chinchina wo mo mfanye ebia na obi nso kra de ye ema eboro ne budget no so ndi akoye nipa sem no de se usi su pise chinchina ne anya na de bo nsi nipa bitiri mo de ne by nature obo nso wo ya do ye by nature wono no yenya mfa nkotum mu kra no ahase etua nkofo ma school fees eka ai binom ye da MPC ye ka se ebubo bebre ni ebi ni abo ye ka se ebo mo mtiri mo de ne pa nso a wo mo gidi mone a eno so leste no ho beti abobo bebre ti akoye nipa ne sa ne te na uni Ohemaa ni wo ne se eduru hana ya na akono ma parliament wo ye fe mi bi se wo mo se ade na bibi se de ya na wo mmoro wo mo ho MPC no so ndi wo mo atem da wo mboro wo mo da hwe yi levi ba hwe di levi what they say energy levi ya ba so mempene if you see a friend di levi death levi ebi usi dum so levi so no che wo mo man di levi ai be ba no we don so ande so wo ko MPC mi bi sam se madawro ma ade nti ene we de mo anko munyi Ghana fo ano ne ento am so ni nyina ne se we de ba obi anko am ye hwamo okay Onze o machichim die ye de ma wa ye project na nkasa ena de odi be supervise project no na de odi be supervise no kwa no kwa no sika no mu odu ankasa oman a ye chechire eye me fe eye wo fe sesei announce akono wo ho 1.7 wo hu debi 150,000 cedis cedis ena odi ko supervise as a developing country
Are we serious as a nation? Country near Diama developing MPs. Hey! And we are serious. 276. Also can an MPs normally 275. And you do boom. Or a sal ho, Santo Coffee. Say, Crano, a sunafun north of Hormon, Mubichum, almost a big chichim, the funny say, a honor, Yenu Kofi Adams, sports minister, or Neddy Ebeka. Okay. In the year 276. In the 276 time, TETE Osikano 4 billion. Monkamum Nagana for Mama and Sanzania, sorry. Nanona, supervision, Diano. Na me biso me say entisebia MPB ma scholarship wa ya o faka adi echi sakora mrema na okoi anase wa de ni supervision no on say o mu chichem ne ye nema bebre metiase ba school die se bia de amakora no ko se supervision de ne 150,000 no eji anu mu di echire ko supervise ampa Ohemaa we di no am ko by election koko say the obia nkontokwa me say kai Ghana for say MP get fan no aban na release the ama MPs no me sisu biem enti nkola mu pe school akọ mo amu pe adwumasue enu adwumasue nyina seka ho say no so education MP ni timo mre no ni nyina akọ so eka ho bia nipa no obenya trade bia kura ndi obi anko school na nensa ebo na ni nyina is a form of education so education national transformation for development yeah enti no ya release this kind of the ama wampi no enti wa wo pe school akọ wa wo pe adwuma asua ene de keka ho bebre no MP get fan no yewura ye president John Dramani Mahama wa release ama MPC ni nyina enti tutu America America ne kọ wampi no empesua no so ho ba bi ote no ana ba bi a obenya ne bia no ko na ekoji ode efirimu wo school say adwumasua ene ne keka ho nyina nti ye ka che Ghana for say MP get fan no ye release Ohemaa say oboda wuro say omo nko no bia nkoje nde MP bi wo ha hu awo wona wonye fine TMA eno minka say obi ankoje nde say obi pese okọ school say de aba na wo de na wo pe ena me che say wo ka sa no wo benya tai e de tai na wunya tan say me boda ruache Ghana for say get fan na ba no ana enu ana de ma wo mu na say omo be sori no from first quarter no ene de ma wo mu yes ready no it is a release that omba wande notice obi kan wa obi anka wo he enna metina me boda ruo no tina me catch each Ghanaian every Ghanaian so be ye me mfa ho Ghana Nkosuo ntini ete ha Ghana Nkosuo ntini ete ha Ghana Nkosuo ntini ete ha ye dwene ye mindful ho ye dwene Ghana fo ho eno Ghana Nkosuo ntini ete ha enti no ye kai wo mo pa se ye release me hu be ye hia me hu nya hi se o ka no kra na ye betan wa ene wa ujejireje se maka no kra woni mu die wo mu on se get funded no enu mu bi ena na previous government no dey free education no so ena NDC board dey say free education na mo Ghana for yewe mo kame pesa to asem no pause na me musa question okay eno free education na time ana NDC wo position no mo dey campaign ye no mi busa say free education no say dey nkwala no double track na twam bibia ye din awofo a mo obi abeboa mo education ama mo mako school free sebi yenua mi bu mu hokora no pa na nko mo ntimi nko na enye papa nkora no nya dwane ni omunya baby na omunye se bo hu de road ye politics sa se aban ne nye no aban we ba ye ne de emu adwo ana nkola no double track ne bibia fi omu ko school a omunya baby de omunya dwane di mo ho to omu pepepe wa woni nkola no dodo na di nkomode a nyanye yie se de na ye hwe ni mo ne de bad obroni be ka se bi omo transition mu okay afi no mguso se mon se even school feeding na kura no to me the nyan shase of various schools because on say nansem wona na NDC for say wo pam wo contract no na wo magye ama afoforo say de wo aye wo ho amanyose mu party we ba na ogu no agye ama we gwan na enti eno no nyina afi na be ndi menyini say ho no bibi asi ho a nwanwa enti back to get funded no so no say
na previous government no the sponsor free education no man no there irrespectively so you oba be ma u free tribe we mu free crew we you benefit from it na flexible yeah ena enya benefit no ena eno no mo kan ho asem de wani ndi mi bisa MPC no nkan ka mo majority no affairs no mo kan ho asem de ade na say get fund we no ye allocate am mo man ka say there be na o man no be boka enti say you get fund kro no a na serve all and there mo say nye e ba mo nko am yi a mu bi mu betimi a release mo penso a mo be fa no say de e ya na because media me so biem eno sa busa asem biem 150,000 supervision no enya de adodo na de be supervise 150,000 supervision dada are we serious as a nation billion menya sure say obi agi no obi ayedin obi ande MPP ni obi anka hwe eno obi ayelem wa ti so obi e electoral commission wa ti so obi e ko OSP ho wa ti so obi e ko hene David site yi bia o maka bom mpanimfo anko bo bo kotena fam ebi mo amfa ko jam wo muti ne yensa ende o maka bom o mo ye nuafo o mo boa o man no o mo so o mo boa o man no o mo be som o man ti ende o ma je o mo je no o mo de som de a eye na meme no de ye nya bi ne de som o man no a enya na eye bususem edi MPC no yada mo ase someone sa kan na so mo de asem hu kudi na ya in fact ya mo muti mo de man central for too much central for se men kan chem MPC ndu na no wo akura central for woni area akura onim wo mo eno wo mpenso ahwe no mpenhwe na ebi ahokyero na akoka se me ba se me amete dem je get fund no kan pese ye play video no ye pese ai ni ye play ye video no na ye to aso ne improve saba ai ye evidence work towards the common goal of Ghana. I would encourage my colleagues in government to engage us, and if they do, they hereby have my assurance that we work together because it is Ghana first. The road sector is one example. No minister goes on the road to certify certificates. It is technocrats who do so. So where there are challenges and the Minister of Roads and Highways calls upon us, we are assuring him of working with him for solutions. Majority Leader Mahama Yariga on his part implored members to be guided by the great principles of democracy. All the research provides us with a much-needed break from the intensity of the floor. It is not just a time for rest, it is also an opportunity for the various committees which have now been inaugurated to perform their oversight responsibilities. Committee leaders are encouraged, indeed have been directed, to lead their respective committees to embark on working and familiarization visits to the respective ministries, agencies, educational institutions, health facilities, and other state institutions. Should there be any emergency, the Speaker can recall the House to fulfill the business. Okay. George Quinn. Ena yakwako tie akwohwe. Wede ye de yaso ate ye de ye ni ehu se de ye kan nyo bosum kan na nsa ntuo bi na ye de ye di no ha Ghana for ya ye jirejejeje ya ye jireje ena o magiska no kude ya omo de ahye omo ho lem no video no bi na yakwahwe de aba no on say edi majority ne minority ni nyina kasa no de enuafo ai so on be adwuma no asom Ghana for ebra no mbe kufie no committees no modern nya wo modwuma ba bi oso covid station supervision no ne ade o mo nko me ka se no obi ade ebi kura do pockets se check you se ehihye wo mu nya let se abi tom kufu se so check so wa ja se botom nti basa ade obeze if you wa yedi obi atoni down no makasa kama eda ye kwa bontena ko so me ne wo ene de wona hu majority a wo kasa wona hu minority a wo kasa ye ho na power to me ye ne doso chen mo na musua ena sei but ebedi wo mo no hode ano ma ye lem enti mi busa question we e de ama every Ghanaian say sa two political parties we no eye oman ne Nkosuo pa ntina omo wo ho ana say one on one omo botom we do bi na hu nyi wa no nka ena ki hu se de ye hu ni eni hu se de wade a chenchene ya
party which is in ye chenchene ya party or teso say a ye ne sad dear nane mokasa mobe some ye no nye ena mobe some ye mobe pombu to once ansana na chese mu yusu kabi mamen kabi no e de ewiaye for the benefit of themselves in the name of democracy ndi say ya so ne be kono dia na we shouldn't expect any movement good thing because you move far to anywhere because se won botom hia wo mo dimra na wa hwe mra na emu kura no for example chief justice kwa se uko supervise adwuma na ya mawo 1.5 na unya bi adi o MPD unya bi adi ona bare kiria ho na da unya bi a from of ameba be kampabo emu ade obi o be ka se MP ni die nya de bia na de na krachifuo aloya fu ja wo munyuma ko tine do prime minister se bosia kra na wo so de kopeba ebetua ma delegate e ma unya wo be kwa kopede aba e ka wo bo no primaries mu no we ka wo betimi de bia tibi 3.5 billion o citizen iska ketwa enti hwe ni mu se wo mansa ken no omo mfanye de o se wo de ye efise na nkakane no nke kwa me nipa nyina na de ya chimmo am se nyema free SHC ndi e kro e ko ma se bo simbo e mo reforms ni ade ye hwe ni mu se reforms ni meba na mum de e be de mo am butum kufu mumfa mwa eye mumpesua so yes enkwa ni mo mpotem na yiya wo da chi wuni wona wo betise we area ye nyi obi representative bia wo constituency wa o ye MP ne na se be wo ye ni papa wa e bebo wa na ka hu se na nso bia Nkosuo a o di me standing MP yes nti bedu ba bi na wo ho no school no a bi e na wo se nye wo mfa ho no ni ye nyi obi represent ho na be wona ni mugase a wo chefam kra be kan saman okay eno etu eye emrahye mofo no se sa MP eye get fine amonya obe stress yemfa mwa eye education no ema education level no enkwa animu na yebeto aso no na mekamfo eye BKH agro chemicals na e de amount se eye se wode udua ade akuafo bibibia upebia fakua ade ne yekua nko na ade na udua nko ade a se wato asase no na enua wo so ne ade ko BKH obema waduro ama wode akọ pete eye asase ni nyina so masase no ebedi 3 weeks 2 weeks no asase na yese de wa kodono no wa start se wo ye wukua no enti efakua ye nko ade efa oni che ye BKH aso ye na kwaje ni product ni bi na entumi emwa screen no na egu eye numbers na egu mi screen no so no fa na ni BKH eni ensa wo so pede so poso atu afa oni che kumase muom honom na owo obeje wo fel so na waboa ama wonya de opani nyina ama wo so wakoton ope ba ko mienu so ato na hade 16 regions ni nyina wodi wani kire bia na kasa ope BKH agro chemicals enro ni bia de crowd de koye no mbehwe so no mayidi amawo kama na ye to aso eye ye rato forcing ye call eye finance minister honom ye rato force time na ye ne vetting no o kan sem bi o say ono de omo de omo ntumi rely wo tax omuntumi rely what taxes say the two obegu Ghana for so say na ye de be kekere oman no dabi yenti ne nko video ni bimra ne yenka ho asem. We need to abolish the e-levy. I have said, and I'm on record to have said, that given the opportunity to abolish the e-levy. NDC banani pa wodi animu no kofi fasa private jet bia na wo wa ban numa you resign. I'll resign because what resign why should I stay there? Not resigning because there may is on principle. Ni ede okuja to do so asa woto de ama me no na nka me bo we ya wi aba but ono ade no asa woto de ama ye me pa cho sa bobi ma ye yes sir. Time president. The tax will not solve the problem. Here we are today, I've been vindicated. Has the tax solved the problem as intended by the government? Big no. We need to abolish the e-levy. I have said, and I'm on record to have said, that given the opportunity to abolish the e-levy, the tax will not solve the problem. Here we are today, I've been vindicated.
NDC banani pa wodi animu no kofi fasa private jet TV na wo wa ban no you resign. I'll resign because what is resign? What may resign? Why should I stay there? Because the tax will not solve the problem. Yera okuja to abla say ono so be dey obe resign yenku enu ho eno ensem we na wo mo eken no kame akwa say omo dada Ghana for mo dia tro na epetumi na say edie de omo nsem omo kan ni de asia omo eguso a omo da so omo position as minister si no atro no mo de bebu o man na Yama yi no yenye ya dwen se yibesua sebe akwasi buruni ne nokre e de achichiri bi democracy ndi yesi akopie afi won ho na mu ne ye pa oburuni de ye bo ni kuro makwani mu no omonye o madwen se o mbesua o madi yanim mva se o hwe sa nsem we tie nsem we a ebi keka ho kora na eya ye wre ho mai mu se ene se obi wachire no wakasa bibriba ya ye se ni pakoro yi okay me kai se vetting as you we de ne da so yi finance minister ura kesela to forsen wakana num tum jo se wakasi su pise yi levi no eye wa how magana fo ndi wom de wom bo mbetwam nyame adom omba enso wom de wose ayoyo wom atwam ene wakan bi o se taxes will not solve the problem. Yes. But you are still bringing on taxes. Honorable Minister, minimum Otebro for chairman. Otebro for chair, near ye tea, fa. Wadaroma, energy levy, no dear, and no a bonus on Ade Bregan of one, I say a dear bad. And I some no kind on Tiasiana. One Tiasian, I didn't even one air crashing. What Tiasia for Timaya and Cocasso and Tiasian I ended. What Tiasia was I a lawyer new into any media worker. So na say okoka say the taxes will not solve the problem. Yeah. Na 1% na ubehuri eko 80 minimum say omampani John Damani Mahama nyanse mo no enu ntina na gutafo GPRTU any other groups no share say omo enya apply pe sa energy tax no a ombeko demonstration no omampani apenyansa kwan twentwa ade ne sense omon suspended no yenka hu se o se omon suspended ne nje se o se o mu ntwamu ana wo mo twamu parliament pass yewie ebi ade o meti ya ne se o me review na se so kakra na o mbeti o but e ko basa akra still e Ghana for no madada ye kire se 1% nya anything beyond 2% enso nye 1% nye 8% the west na de ba 4% ya ha maame nya kwasi kwejira nkwantia edwadie na na yedi the same thing ejimi bisa se ya na manofo no wachira omo no frem se si kire no omo ba adenti na na omo anokuru ya abedane aboa wowo e de be ka Ghana fo mami musa adenti na omo wo position a asem oke bia kame ko se ye no kre o position na o kan de obeka bia se obeye but onya beje position ne pe na se frakadam se bi kum koso enunti enemrada ho se utwa o man ne tro opekwa bia so a enya no kre na Ghana fo hu akira o se wo resign tina na me de wo mo de ne to akwasi broni de ho se ye obroni a kisla to forcing kenya me no se na yesen susu hu kra se a ye wure yi na wada so te so ye de kabroni a honorable na nkwa resign enunti kra na me ye frɛ mo honorable no ade ani mo nyam efe ewodi mpa na ye de yi tati ni kurokuro mo ko se bibi ni ba resign ono anaka se nyame amoa kura o se bisa atofo sinsisi bi wa asema obeka kire ono mi so kura ngama ka so ame obebodu akura se de ono na so ono anso ne kan yi nanya na me ka kire we na o magi ntum so ono kan obeka kire se na we so kura de onim na ye vetting committee as you clearly because MPC no ne wo ma vetting nyina ate ene ye bisa ho asem na o se akasi so eti vetting committee no so mo vetting obi wie na ensem o kai ne se obedi ade na wa anya wo mo so ya wo ni hwe kan na
council of state ni ho hwe ka kami bebusa ne yete ho sa asofo okromo anti keslato fo se won kwasore ne sofo tape wo hunu bi o mi san se ato o kan se yo na ade na ayisi ne bi o wonchirimu kura won fe ma na sebe si obi a wo hene wo ni krom hene wo hu video yi bi kame akọ se ye man panyin so se wabu na ni egusu se de wonhu ye se no na me kire won se e ba sa de no man panyin so afa ni nyansa kwai ni mpanin wene e de aye de wo no wo pe nti o president na betimi you see anasa mra bi wo ho se ye broni na me ka se nko no kro ma president na mfra no ni aka se wo man panin jo ma na se won ko now is the president ready to call him them no de ene e wo ni nyame nko a ho minim so man panin so o bonto ano odi nyame di ni fry so we Christo ni into onye di Christo premier nko ade I'm calling on the president to take action either a positive action or a negative action no na me hwe no because enye onu nko muntie owura okuje to nso de eto aso na okuje to asemi ekofa bai efiri se no wadi ka aka se abaya edi ade no se mere bi kura de o se na na do de elupra ko gina wie mu dare $15,000 na we na nansen yi aye ma meje na no poku agema ya $20,000 per an hour and someone yet yen say ye no kure dia allegedly $20,000 per hour in this nya per hour na ye per day kura ba $20,000 per day per play dia menye so beje enye de o na me ken say say me asa me nyi ni bi say ye be per day na per day nso de me de ma dwene fam per day $20,000 nipa no wonye ena nyi obi alu pro ye nua Ibrahim Mama businessman elupre president nua no be charge say ono so yesa wa mo man no one charge no say ono an private ade nti ene nkomfa mo ma mima enu no ye na Ghana for ekipu yesike one we di ade se onyo no di a eno mu nyina e kire to de bia ye mpanim fo no so atra onu di Ghana fo because me te se ma mi je opoku agema name me chia opa de nyame asese oho atowa wa ba fefefe oko education ministry se obo ho modern mama me ho amasem ba se se dia so ho ya abasem bi se na me expect se ma me nso ba ye no onso wada owura Ibrahim Mama se fefefe yi na ye eye obi ye wade papa kai waje wo ho na mu no se ko de to so se minua no bi a ye nso so ye bo kakakro because okuja to se ye nso ye presidency num se obi yese yibia me awo resign nyame adom so se na ye foreign minister edi menyini so okuja to be kase sa kwantu we wonim hu bi ndi onim hu bi so na elupre no kofa ma me ne ba wo mutu aka obi die $15,000 wo bo man no na wo die $20,000 ne de eye okuja to o yesa wa ra onkofo next time on beto atia wo kromfo kra be unse enipa wo yegu enim ase wo Ghana fo anim because bi anada achi bi obi kosore akopɛ position bi a ofiri wo hwa Northton we were as a Northton ni in the Northton for mesramo mo me ente mo nka na mo meka bi se enipa na odi anim no se we try tro wa buga na for frakadam ni ehunu se hofo de ade abemo nsoso anya sa bedu ba bibia na di breka si bia bo mem na ofiri hwa man for be kam say kunye to wofo o de mana hwe yi o e basa so enye enti ye be ka se owura kunye to ne yenua forcing die se nko mbe pedi o mani ahwe nyame dia nko mo resign sa ka biem pa so mbe pedi o mani ahwe nyame dia na so mo ye Christo for dia wo ye kremoni so a wo ye traditionalist so a so mu gu nsan so dia na nsan no gu kanche ne timi ye adwuma dia ene enye wo mu wuwe ne de ye hwehwe o mbetena se enya nkwa ene ye hwehwe ndi nko mo reza na bibia nkwoche wo mo amfa kamera Ghana fo enoi asem iba ya ye twene se ne basa Ghana fo nyina kan bi menti se okuje to aba abonten ana minimi na mentie bibi mentie enti se waka hwe o wayelem okuje to de wakasa wankasa ngu enti edi enti na wayelem ense botomu kasa pie kasa se babonten enti waka bibi di akawate me ya sem nti unso nti ye di se
Unyankasa. Tia hwani mu se yenua no. Abrante fefefe kama. Wo se yebopini no. Nyamia wo se yebopini no. Ye ni kodinsa wo so. Me ye se wono abo be resign na se wo me resign. Be frɛ no but wo so na homa na yenua. Yenya no. Ye mfa ne se sabri o parliament. Enti wa mfa bi enya bo apaye. Na mum so hu me score no dia. Ko mfrɛ na na ye dia asɛm na me mfa mtu nanim. Se minua ma te won kan. O kase bi aka na minua ye ye ndɛ. Nka me no kra adwene ho. Nka me no ma dwene ho nkeye. Afede wa yelem nka hwe wa no akoyuka se mu wo position a kasa ne dɔɔso mu wo position a kasa no eya na ɛdɔɔso gwegwegwegwe me na metimi aye me na me yesei even the president a ono no be bakra na mamu a obu no ade a ode ba ebe boa oman no opposition ni ebe gina wono makasa saa se enye meanwhile the thing is coming to say ebe boa eye citizens adia na omudi yede ba no ebebo man no ebebo me no mienu ebebo papa ebebo unua but because of kabima men kabina de bia metna ha me kase sa kabima men kabi no ya ade omudi dada ye no okujeto ena you say animguase na waje no ane no I can boldly say animguase poto no waje no animguase atofose wagu makumu wani mu ase eye animguase de ni nsusu na be che say animguase ana enye animguase animguase papa susuro obi ani mo redwo ndo ndi na make so no na dwene ni nsusu ni nyansam mu na be chere no say animguase ana enye animguase ebi bra ba say kura na e man fans mo wo na area e de fans a animguase we ye fans ebetimi ebe de na atimi aye fans ni pa nyina na ehwehwe boni mu anamfom so mu ehunu se we enye etia be obi kwa beka se oh no ye twen so be ba bonten beka sa ye twen se obeba bonten na ye twen Ghana for se en kanchiro ya me kwa me nje nke bia get fund di kura wanye se wo ka get fund de eba wo so waje so kude wo so why education no we say no se wo mama Jane deputy se no e mama Jane deputy se un se our presidential ambition even on one party nim kra no omumfi no se if say our presidential ambition wa faili okujeto de wo me na minim se wo but wa faili even on one political party no omo accept no na me che o se bia da achi bi na ne constituency obi be pen di brekasi bi o memu a obi be pen be ti aba se wo no akra sabre Ghana for be ka wo ne mani bi wo aye kan nim se internet don't forget go we say that forever okoboy ya okujeto says this okujeto vows to resign okujeto promises video no so da ho resign ni nyina da ho clearly in the first place no say if say e ono abo okujeto ablakwa wo ye presidential ambition I can boldly tell you say no hu hwani bigu okay we try and talk about slogan bi say Ghana for refi asem ntam na refi now the worker say obi be na de bia no we gina o wase your short memory because your short memory will easily forget ne ono worker no na che se onemu a babru ni dia ka ketrema mpro o de ose be yoyo say yes nti enno e mama musa o se ye chichiro man ne de etro ne adada ne ye kan we ya ye ba ye nya ne ade no democracy na ye ne se de ye pese o man ne nkwanimu no ye betimi ehu ne saa betimi ehu ne saa enkoyi so da se di kontompo kan democracy ho we will never move forward because your president mama kwame hu se ye amonyosam ne de wo ye utwa ntro kakra no ka no kre kakra enso no ane bible o kan so nim se twa ntro kakra na ka no kre kakra ndi ho ne se o mampani wankasa yi se na me ye na so pani dia bi kura kam tu ni se be na otwepe okay se papa wampa na nke akai no na se nyina ye boni o to so ye boni na se me boni a me ye no ye no kure se ye no kure se me ye mfom so na me nya boni ba wo mu de ye bo apa ye boni o because when him say wo say o twa kontompo no dia wene e na o wene no so ade ka nyame kura de bia me ka se David de ne nyame pena se mi nyina wo ye David ya we nko ababonte David o kujeto akwa o David yo kujeto wo ya to force ya wo ya mampani a what ko abadada no obeche miwura okona nim ba obibi din de sabre ko sa ti baabi
ɛna wɔhoahoa no sɛ amanka ma bi ti wɔ m me dem yɛ smart na ɔde hoahoa no ho sɛ wɔtwa ntorɔ na wobɛda ni David ayɛ pɛ dabi ɛmfom so wɔyɛ nyinaa na wɔgye tum wɔkɔ ne wurade anim na wurade de akyɛ no sɛ ne mako ayɛ nkɔ ba wo deɛ wo kyerɛ nyame sɛ wo kora da bɛnyɛ na aka obi na di asɛm ne to so sɛ ne nyame ogu wɔyɛ din nyame na ogu so ano da so hwehwe asɛm wɔgye get fan wɔyɛ din wɔnka hwee wonte hwee sika no nya gye deɛ animu na dɔɔso wɔkɔ 4 years wakɔ 6 months so one resign wanka bɛyɛ okay Ghana for na yɛsɛ kae mu MP get fan no magye enti no wa ɛyɛ upe school akɔ adesua na efie nye no bo eto a wo MP na meka no sɛ ma menka sa ma menka me se Ghana Nkosuo enti ne yɛ wɔ ha sɛ yɛbɛsom yɛ man yɛ ni ha ma any political party bia yɛ ni ha ma MPP yɛ ni ha ma NDC yɛ ni ha sɛ ɛma CPP PNC ɛne ba ko ikura de sɛ woni pɛ gum yɛ ni ha ma na ba ko ya oyi tokro bia bewura me hu ne signboard yi na yi sɛ signboard sɛ da bi akwalu kofi akwalu eno unim se ekura bia obekwa ase be bia wona mo Ghana ha bia be hu akwalu sambod akwalu dey was started in the 2020 campaign no 2017 sir one way no 4 year no straight away wow 4 year line nyina no ode ye ni ha ma any political party we are here say ye besom ye man konkro Ghana na ma Ghana no afa ne ntoma pafra na de amanyofo no ye man no se omo ye na a ye be ba betena ha ye be bo waba so ye beka na ya hye wunkran se no obi ye bibi na wo hye ne nkran a onya ahotoso onya rehye mu sa ade a me ye ide eye ntima ye ne mo by say wo ye na wanye ne yie so ye be ba betena ha se atwonsere ne abasa ama wani aba wo ho so se oman na wo som no nti se kontompo entro sika bi na waje na ade ahye wo ho a nyame bebusa wo ubetua so ka because o serve oman a nyame adwuma ne bi e na wo so wo eye no nti wo ye ne yie de a ye be ba betena ha se na yaka na wanye ne yie nso a ye be ba betena ha na ye de eye pepepe yo ato pepepe ya ma wo te honom a o conscious mind no ene wu ebedi nti eno unse wo ye bibi na nya wa wo tena se a adwene na da wutirim no eno a kasa kire wo hu ade a wo ye de enye ubetinya babonte abe gwagwagwa abe defend ho but e ka wo one one ada osum ye so a utimu sa ade a wo ye de wanya ade meboa ejina kane no mosi tab na ye ose okra bia ebetwa ne bone so aba wo ye bone a na ye wa na uwo na obi ngumo obi na Yesu de humobo moroso nti obeda no se ne wuwu amaye na anya sa ade a mosi tab na de camera we are da ne taka wa de odbe yo so eno na woni manage sembia enne me de te ha sei enne Fonse MP former communication IRB of Fonse IRB yes omo MP wa ya ade ama aye me fe aye me ahohoahoa pa former communication minister no information oh sorry information communication okay information bi kan ne nyine mum to bi as information and communication se ni nyina ye pe ye wia ye ni bi no do for them ndini atim bebre o ma beni ba o scrap yi nya na yi and so de keto wi abesente and kwajo ponkroma ayade a like to me ebi awo no de mini but mani age ho yenko video no mra ne yenka ho asem ba be share DC nti kwacho kama mi wie na me throwback Ofonse AUB constituency eno an is a friend no Achemansa district MPP ifi abem 2024 no and this year by Fufra or by no or my district chief executive Fufro. Money. It's say. Now what you say the corner office Kuchiano. Na menino so ekufi ejuma se MP any DC ya yebe ejuma boom Epeja district no. Esanso de ni kohwe projects ana yefi ase bosomi ahodo ansana yeba beto abano empo. Ono ye NDC ni meme MPP ni na so mi gidi se bi mi no nyina ye Ghana for Achemansa mpuntu da yakoma so yi nananom paebo ene yemanfo echitai ebeboa waya yedwuma bom Epeja Achemansa district no Honorable Linda Ahinkra waba klase Iba be share DC
Ye pese ensemble video ni bi like I'm very excited like many aja ankasa many ajini yesro sabo video ni ba ko kan ho Baby shared this is but John come me na me throw back. Offense a constituency. And one is a friend no Achemansa district. MPP if you are 2024 no and this year by Fufra or by no or my district chief executive Fufro. Money. Let's say. Now what you is say the corner office Kochiano. Na menino so fee a Juma Sese MP and DC ya be a Juma boom a Peja district no. It's also the any projects ana if you see Osomia Hodo and Sana Yababeto Abano Empo. Ono ye NDC ni mimi MPP ni na sumi jidi se di mi no nyina ye Ghana for Achemansa mpuntu da yakoma so yi nananom paebo ene ye manfo echitai ebeboa waya ye dwuma bom epeja Achemansa district no. Honorable Linda Ahinkra waba classe he's a very good citizen on your spectator or you good citizen watumi akọ MC ya na se DC ya oba ye yi no de na ba ho se ono no ye MPP ni o ye MP ono so ye NDC no ye MC ono ne koye adwuma de abome no se ye bibi se ya emwa o man mpuntu yo constituency bia na district bia eni da soa anti ye soma yi nipa behwe ono ne ade ene mpuntu na se wo ye MP na uye seya ekire ni papa ahombrase odo enkabomu eni suade hunu papa awo se ompotem obitimi aye krabehwe obo ko bi opon kroma wa ya ade na mesre ne se ma ontie nipa bia no daachi bi na nkase na aka no okra na yede ne basa obi obeka che ose ade a waye enye bia no nipa ponini ojo opekura me ne ngoro bio me na mka kire wo die nti America sa ne se nko ye MPP ni na ma me ye NDC ni after all sa kra yo ba obi sa na obi be ko after all yo ba sebe adwene be na me ne kofa but ono na ban ahye na ni monyam se o medi monim ena mu nyina am ka bomu a ebe yi se mu fi kro ba ko ana se ye mpotem ba ko na ko man ni mu kra de aya ye can kuro back. If you say you're the same place, you know, one locality and a more constituency. Ya ne had ye a my be any so cry constituency beer ni dino ne district no enyepe. On say almost district near Achemansa district. And a constituency no so ye of once ye district. Me kuro say me district no eye Amansia Central district. Aya him kuroni Jacobu. But your constituency no Odotobiri constituency. You wakash Odotobiri da obi nim se wachiri mesramo oboase kwaso heya o. Ufra nwa nkwanta utwabe kwansi no anu wasi meho. Amansia Central no. Na wakwa de akosi de ni dunkwamo ano. Nifa se ya iwura mu ko western no ne ade no. Eno na ya ne bi BTBD amenim. But ono a wo ye MP DC ni omo anim se omo ye nipa baako omo tefaako we yi a ye ken mehu se in fact current administration no MP se wo ho ampo biye MPP fo na akobibiri ho saa na omo ka bom se omo nya dwuma no we ni ehwehwe firi mo enye mi firi we mi firi ha no ene beboa mo da na ma oman no mpuntuo ne kachi ade baako ma MPP mulusu ye na ebinie ne opposite ena mo hwe MPP ni na ye MP ena MPP ni eye DC ya na MC enso ne fa ya aka e fa ne fa nkasa e fa ne fa abato ni na ebede na mpuntu aba besia ne so na ebede na mpuntu aba ho we si we nkofo nko ni we nkofo nko enti wam safi wo ma ade mre bi ba se we DC no mani ade untimi nko contest MP na je wo resign ye hu se waja ho na okolusu a onu nyame asem so ho se mu yesi ya ebede na nkabo mu ma akola bi odi akire bia be hu se DC ni MPP na nyantoko na ye adwenkyira e fa kwa foforo so ama mpuntu aba period enti wo se mo ye ne sa
na kojo waya de ba no se yebre no sa mpi we kojo ponko mo obi a ne ni ate nti wo ye se na nyam nwanwa ba de mesre ne se afoforo nsunsua wo ye MPP ni aye dan a wo lusu mo kra ya to mudi ni wo parliament so se mo ye micro minority se mo ka ye nyeye edi so ni DC no ekoya aka mfa so be na mbenya emwa mo nti kojo yebre na so why are there watch good leadership yeah honorable kojo ponko match very good leadership yes yeah yebre no aso enka eyebe ye ni geni ahonho ase yebeto aso but yebre no enya ayebinti aha na ebrebe makwan me de Ghana Nkosuo dwumadie no enyina ebesi na ansa na no na mekamfo eye BKH agro chemicals e de amount say ekuaye bia wo ye no sa efa kuaye ho de se wudua bibi wo de na wo ye de afa kua ho fa oni che ye BKH agro chemicals aso ye na ekogi ni product no de abadua so no dependable Cabasid Strike Super product no dose bebre for oni chi ho ne kwajibi na efa koye wafuo no ma onobaye no enye fefefe ne numbers na egu screen no so no ubetumi afre no na oni ne dinsa wo so se upeni do so puo so atu afre no okumasi mmrom ho no for oni chi ho udru ho no na afre no baba be fa do wako na de wo so ye ma obi an waye ope ba kumienu bi so atode akoye wukua na 16 regions in Ghana ne de be bia eye BKH agro chemicals e wo ho e de ma ubetumi akọ bia na wako udru super BKH agro chemicals product ni bi de oton no obeyi bi e de ama kama ma wukuaye no enso aye fefefe ma men sense su biem se opese eye ye bo eye wade a woton obi bia wo ne bo ho da rode ma wo de a number ya me bobode ama we frɛ na ni mpanyimfo ni nsa wo so ba ye beju sika kakra bi na ya ton eye onioma no e de ama studio line no eni 0257 335097 0257 335097 ana say 0203118711 frɛ na ne mpanyimfo endi ensa wo so ye bedo bibia sese wonya bre ene adagye ma ye twetwe eye Ghana ehun komo ya ye wo Ghana Nkosuo so me ne eye me wo fa no no pokwagiman na yesi eye enkunwan ennedei ede ebrewo me am di dwumadi ehu chia me eye msomfo Ohemaa Young ene production team eye ni ene boaye ma yetumi de ohu no screen so bi asa meti so kama eye ni broni na otumi ema yetimi eba so kama no nti ye beda na se yi papa nyame ya adom ochina no ye be hia wo Ghana Nkosuo dwumadi so makramo